Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Intambara yo muri Ukraine yatumye umusaza w'imyaka 79 afata imbunda ajya guhangana n'umwanzi. Iyi ikaba yabaye ifoto y'umunsi. Amezi 5 arashize ingabo z'Uburusiya zitangiye guhangana n'iza Ukraine ziri muri icyo gihugu. N'urugamba rumaze kugwamo umubare munini w'ingabo ku mpande zombi ndetse n'abanyene b'abasivile. Mbere yo kuwa 24 Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwatangazaga ko bugiye gutangiza ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine, iki gihugu yari cyaratangiye kwitegura cyaranatoje bamwe mu basivili uko bazirwanaho. Amwe mu mafoto yafatiwe mu gace ka Mariupol agaragaza abaturage batandukanye bari kwiga imbunda nuko bahamya igipimo. Muri aya mafoto hari yatangaje benshi y'umukecuru uba aryamye hasi afite imbunda mu ntoki yitegura guhamya intego. Iyo foto ni y'umukecuru w'imyaka 79 witwa Valentian Konstantinovska, yafashwe ku wa 13 Gashyantare 2022 muri Mariupol. Kugeza mu magingo aya ngaya intambara yo muri Ukraine imaze gutuma abaturage miliyoni 14 bava mu byabo, barimo abanya-Ukraine miliyoni 3.9 bamaze guhunga igihugu. Mu yandi makuru agezweho, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaje ko za ambasade nibura 50 zasukuye ibikorwa mu murwa mukuru w'igihugu kikiri mu ntambara itoroshye iri kugihuza n'Uburusiya. Yakomeje agira ati buri ambasade igarutse mu murwa mukuru wacu ni ikimenyetso cy'icyizere cy'intsinzi yacu, icyizere ko Ukraine izabasha kurwana ku busugire bwayo muri iyi ntambara yashowe ku butaka bwacu n'igihugu cy'Uburusiya. Ngaho rero ibyo muri Ukraine bikaba bikomeje kuba aberanzamba. Mu yandi makuru rero, umutwe w'ingabo z'Uburusiya ukorera mu nyanja ya Pasifika watangiye imyitozo idasanzwe izamara icyumweru, yitabiriwe n'amato arenga 40 y'intambara n'indege 20. Ibiro ntaramakuru TASS byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo yemeje ko iyo myitozo izaba kuva kuwa 3 kugera ku 10 Kamena, izaba kuva kuwa 3 kugera ku 10 Kamena, ikarangwamo ibikoresho byose bishobora gufasha mu kurwanya umwanzi mu mazi magari. Ni imyitozo yateguwe mu gihe Uburusiya bukomeje kurwana na Ukraine, intambara ishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse hari ubwoba ko bishobora kuzayinjiramo mu buryo buziguye. Ubutasi bw'Ubwongereza bwatangaje ko bigaragara neza ko mu byumweru 2 Uburusiya buzaba bwigaruriye agace kose ka Luhansk. Ubu ingabo zabwo zigenzura 90% by'ako gace gafite ubuso bwa kilometero kare 26,683. Luhansk ni kamwe mu duce tubiri tunini tugize igice cy'uburasirazuba bwa Ukraine kizwi nka Donbass hamwe na Donetsk. Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza yakomeje igira iti kugira ngo Uburusiya bugere ku ntego bwihaye bugomba kongera imbaraga ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'abasirikare n'ibikoresho, ndetse bizafata igihe kirekire. Uduce twinshi twa Ukraine dushobora kwiyomeka ku Burusiya. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko uduce dushaka kwiyomeka ku Burusiya dusanzwe ari utwa Ukraine gukoresha
kamarampaka bizagendera ku byo abaturage bifuza. Kuva Uburusiya bwatera Ukraine rero muri Gashyantare, uduce twinshi dukomeje kugaragaza ubushake bwo kwiyomeka ku Burusiya ndetse bwaborohereje kubona ubwenegihugu. Ni mu gihe kandi n'ubushake bukomeje kugaragara mu bice birimo Repubulika ya Rubanda ya Luhansk na Repubulika ya Rubanda ya Donetsk. Peskov yakomeje agira ati ntabwo ari ubushake bwa Kremlin bwo gufata ibyemezo bakora referendum. Twabivuze kenshi ko ari uburenganzira bw'abaturage baba muri ibyo bice kwigenera ahazaza habo. Icya mbere rero bigomba kuba biri mu bushake bw'abaturage. Icya kabiri hari intambwe zigomba kunyurwamo. Yavuze kandi ko mu gihe muri Ukraine hakirimo guterwa ibisasu byinshi, bigoye ko haganirwa ku matora akomeye nka kamarampaka. Uduce twa Ukraine dukomeje kuvuga ko dushobora kuyomeka ku Burusiya turimo Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporozhye, ndetse ngo amatora ashobora kuba muri iyi impeshyi. Ngaho nguko rero ibyo muri Ukraine byo bikaba bikomeje kuba agaterera nzamba. Hasta la vista.